수레스나 하이나 후지후직시 mayam da haidok pa yada ba khara di BJP na tawri na ada sana chalaga wari sana ki opposition na tawba praja na tawba dudi democratic country amada magi tawbam thokpa demand pi na ba natraga sima tawbi na appeal tawba dudi loini yai appeal tawba da suggestion pi da gamen kan da haide ngasi bauda kana suggestion pi rakpa bu tam ai hajar ge na fare akoi sarkar ja hoji resign tawra je ba BJP ki suresh resign tawra ge ba Kamai kari tawra na wojo lan solution do amda tamo suggestion am tanga si platform da PBO no resign ai pige ne amda PBO ba suggestion am da PBO ai ta sake pige ba resign taw hai bana te ba ujik lai sarkar ji lai re sarkar ji taw de har bina ai na jari sai sarkar ji na to ning ba adu di sarkar ji okay ai na question hang mong lak sake ai ngasai tamon hangi bo hang ne am phaja bo hang ne ai tare Howzik Miyam Z protest Miyam Tori Adaga Ikonasisu over Eligimate opposition party na Howzik opposition parties Miyamagi Puno party Taragi over India Blocky Manipurgi Howzik Delhi the protest story have a Taranga and Sound protest story. That's what the Hanzini is a protest story Miyam the government see the PN the protest story. If the government is doing enough. Ado target kamai convince over the game. Government is paternatory doing again that we want to have that. Kalum the more understand talking at the Adunta. Aduni number I miras laksha I thumbs again. So then thumbs again. Tamon I know Zik the mother Hanzai question to answer. I satisfy with them. Saying I can hijack. Howzik told they have a accept of Zerga haven't except or again or which ministers I hijack again. Mamsang hire again. Potabi Romandre haven't in a told them. Kari tawra lu sin leda ge abagi suggestion du piba ya giroi strategy wado gara da khoi gida kana idol tu no phare ne adu di idol ne congress kan idol ko ya do BJP na idol sira ba hujik se ina na te tamai na izeri se adu ta di meaning se da leader me margi thadau gi leader unara ga wari sana ga santi leire na ani na lokhoki badu adu gi lokhok tu ye do han haido kadra ba ko semai na wari sana be ko tamo sigo ba strategy khara manu gi leiri budu na CM na he se phare ba aina hai si Central government na state government na thabak effectively tawdre haibane ba si ai khatana haibane ti Manipur gi miyam na hair bane ba adu da BJP gi side gi Suresh na tawe na habi doira ba nate ai adu nangi na haibase nate ne khoi gi leba ki issue je tha kun sujal abasida akhoi nukti akhoi na sum naina rakku matamda sakana tawri ngai singai se habase mi sibidi sum henjelakani mi mangbudi henjelakani adu tadi government du ta paja mayam na husik pende na phongdu isi government na tasingna sincerely tawbo ga loi to siraba movement mayam ji public movement mayam ji opposition du tokchara janu CS ju to janu government na tawri haibani na adu di akhoi satisfy ogadra ba akhoi government tawdu da ai yap sa khojage tamo ai yam nungai ko hojik ekoi gi ai tamo gi wang gi paukhum amok daswe state lojage hojik daswe na hojik hangre wang amako tamo da in case hojik BJP na government je hojik dissolve tawring khalaji adu kai guma congress na government payam taragadi in this case hojik irang ji resolve tonobagi damakta manipur le crisis ji resolve tonobagi damakta congress na kai tobigeni adu di ai da kamaina hojik adu di mai magi le government du gi strategy adu hojik ai na ha gedra ne government wisdom le gedra sini chap chan tawni congress already problem si thoi hana ho ko da me gi tai ahumda Sab chana state ki security machinery me mafam chana thajalaga control tawgodoba adagi even vice president lakunumita India ki vice president Manipur visit tawgonumita rally jaloina permission piridu congress na pibana te dana state government na pibana tro aduna adugum mayam am loophole mayam am lakadoba karai te tawge se uhodre adu aina haibana Suresh na haibana Miraj na haibana yaroi state ki chief minister na intelligence labs lagi security labs lagi se admit to grabani okay tamo okay go sare admit to grabani tamo ai kan khala ru ngang yaro okay ai that's what the Suresh na haina huji si mayam da haidok pa yada ba khara di BJP na taw na ada sana chalaga wari sana wangang baga wari sare haiba nongalaga somdagi riye ke to kane ba akoi wari sana gi ba leite adu phamina gi ba leite hair kane ba sigi reaction je media gi live report me am su nai na biyo ba aduga thamo seng na bu heta yar ba na central government na state government na effectively huji thabak tawri Manipur da shanti pur na ba haiba je BJP amo oina protest tawri ya batam yorab ne huji se BJP na BJP के MLA मंत्री खरे दिलाओ हो रहे ना BJP ना वो उधर sit in protest है दिल्ली तो चले फम यार अपने बा प्राइम मिनिस्टर ने कहते बोगी वांगांग दिन ले नो मणिपुर लापियो नंग अखोई इपाई मानी अदुगा नंग सी कंट्रोल तो उधर में ना
hai bi aba matam yo abane hai ba akhoi se da unabadi mota tawai thamse ma sabana protest to Sabian August 23 ki order to that dated 4 May 23 and papa do be read as thar May 23 oigedabani haidana man semdokreba adugi semdore ibase because of my application do because of my approach to the ai tawjabani aduda ai nungaijare adu nungaijabadu da karigi no de hanbada kuki singna thar May gi incident se moi cancel doweba ado chidei da only moigi di viral video gi adu gi thorokpa adu ada gi torokpa du dagi thogle ibado adu incident na thogle haire moi myam otpire nei bire beli de leiba ngamdre property mange haibadu da neba moina soasampur da tawriba mau da kari mori da tawriba adegi kangpopi da tawriba atei periphery da tawriba sidi makhoi di madugi gano singji di moina dramatize loina tawreba aduna sida pukhalakani aduda Supreme Court na masu mayam tarabada hanjal na state government gi law and order sidi pura collapse ore phelore na haigre adu haibadu degi phaladi na su honare aduga matung lakpada akhoi Monday da nahan order pass tawin haibase sidi part of the proceeding da adu magi hairapani aduna masidei sida tawriba khudingmakse Supreme Court ki mana loina cognizance lawrabanina madu legally proceed tawri eraga akhoi justice to all da not only to the Maitai not only to the community kuki sidei sida akhoina sidei sida akhoi citizens khudingmakta phangpham thokpa rights and madugi protection singse legally madu phangani justice phangani haibi asa tawi masi first round na thamjai ima first round je ima gi brief comment amdang lawja hoge maroina lawjaning base Supreme Court na haiba sida state government amasu union government ani sine act ogodobni haiba je sida far as the action of the state government and the union government is concerned ima kamaina yeng hai tari man action ani masigi action ani se yeng bada akhoina kharadi taptro akhoina public na madugi outcome se akhoina phangba matamda akhoi sahi ani phajalakadore ko sahi ani phajalakadore ba sidei se da akhoi relief camp da mi sing se kayam wana lei ni kyam kuina smaina mi sing se masa gi yumda isara hel su sogi thongda sa su yumda leijege haire simayam tappa awdagi victim compensation gi mayam sidei sida moida su displaced oirebani na moigi madugi action sing sidi action taken sing che kitang thuna tawraga di miyam su yamna khorang na ngai ba potni na dum phangani na khalli aduga sidei sida akoina sida mayam palli dana akoina lut tawkhiba recovery mayam gi tawba madusu state ki security reasons da public domain da thamam da busyai kan hotnarangani na khalli adumak thambiraktragasu akhoi prajana pambadi akhoi di peace and tranquility do porakba normalcy hanjalakpa duni okay ma khidang di tappi haibazina imagi comment oi loraga